Ocran? Because the Ocran is also related to Kwame Nkrumah, former Jomoro MP. Oh, okay. In fact, it's our history, no dear. One more country, but the more country, me and say Lieutenant General Albert Akwesi Ocran. Me papa wa fa one ye de meto no. And you are being? My ben fa. Because Kwame Nkrumah. Well, kind book, we hear mu say you need 3 seconds, we flipping the next page. Maybe of an kind, I mean, will be because a catcher, my home, my radio, Kwame Nkrumah, the man who know. Isaiah no free cocoa fusion as about Kwame Nkrumah, the man who know. I don't know, a man, Okra, no best song, so bet Nipa na ya de meto no ye Mr. Okran no. Me hu no just one day pe. Ana odi efri mu me hu no. That was the year 2004. Ana me hu no me hu ni biem. Till we say me tie say we 2019. Nti me nana eno no. To asone enko. Na meka say edin a e wo me nkrata mu a ma wo fo de ma me ye Ocran Albert. Until you do of an broth din nso ma o. O say there be no on Nidian na Albert nso. Ono no broth din is a lieutenant. Na na de Lieutenant General Akwesi Ocran. Me hu say Albert wo. O kasa first no gbo Albert. Me de ne me dent. Me de koto me nana. Because o kasa no body din say Albert Kennedy ho. Oh, okay. Into former name ye Albert Ocran. Yes, and I am a former name. I want me documents BBM. And ya wo de ne me de ne say me say me former name ni me de me use radio so enkokra. Enko baku kra. Yenkwe. Enti me ma me free bomfa enyina ase. Wood free konongo ukokonongo bomfa junction. Nti wotra nkro no a Bosome frɛ ho district capital ye Asiwa no. After Asiwa na wokɔ enyina ase ho na me be free. No so enyina ase tumi abu. Tumi abu no udru Asiwa a obefa onifa so. Obekɔ ya pesa kokoben adeto na wakɔ akopie mu ho. But udru Asiwa a obekɔ anim straight. Ona enyina ase wo. The next community na ye enyina ase. Obet wotra kyen ase ansa na wakɔ Asiwa. Minim ho. Minim enyina ase. Yes, nti ɛhɔ na me maame. Anti ama ye bo a ene me maame din. Nti ye wo yi. Ye wo me wo enyina ase. Ene unu makura ase niema. Ɛhɔ na ye wo me enti no ade bi e wakura ase bi ne ho no mo aminim. Ɛno so na me de ho ho ame ho. Sa. Nti mi fa US ade bi ahoro. Bi mi ntu okwan da. Me wo passport but stamp okra mo mu da. Emeji stamp nam do akọ Burkina ba. Ya ko Burkina ba ya stamp ye die. Timi meji akọ Burkina embassy. Ni stamp mu ama. Ni e ko mo matu kon ya so apagya unsabi. Obi yesa me wakra no. Obi yesa wo de mbe ko alibo. Anam si alibo no say emfa stamp emesi me passport mu a jamin kra ha ya. Na say ga akọ ya nka wo so wa hunu baabi foforo. There be say emfa stamp me bo me passport. Enti hwa na wo school. Yes, me share me school ase e wo bomfa nyina se hwa. Me ko KG wo ho, me ko primary ho, enyina se RC primary. And me ko enyina se LA Jesus. So I'm now papa way. Me nyini ba no. Me ma me ka kire me say me wo class 2. And me papa e true kwan ko ni krum. Enti me hu me papa bi mo no. Na me wo SS1 2008. And me hu me papa. But e wo mu a from Kwarabre mu nyina na e wo mu a na yetimi ka say ye koye papa ho. E wo Breman Brakwa. Nti yetimi kodi bi abe bosome ba sa bre no. Usa nti no wani nhye da e na ho nti no there are certain things so be identify na eye de kakra bet me go say me papa ni nti e ho na bonfa nyina se na me call KG me call primary e call JSS nti me wie JSS 2006 e wo enyina se RC enyina se LA JSS nti 2006 na me draw me first BC
na yeye de no mama mimi BC 2006 no ti se awia fufu eche wadrom ti ehia nkwanhia adentia ebeka bosome nan ama yakotro ye BC no 2006 ana enyina se LAJSS wo subrantam de toy ma school da no so pai and 4 days to BC no 4 months to BC no ya nhye da antre ya de na akwa ti se school da na so apente no wo a open school de wo betimi aba ye wo mo ana wo take advantage of the situation na wo mo maintain ye kwa ye tititi nua na sesa na teachers na ka kire say wo a wo betimi asua wa de kakra no sua nti esua na wa bebre na wo kufie nti emra e control BC no meka se enyansunsanso obo ne kakra e wo ye results no so 2006 na me results ni nye a e betimi de makọ SS nti ema mesa ema mi to kwan ko enkran ekoton yogurt any cocoa drink ni meat pie kakra wo oh circle no e wo nungwa teshi nungwa na me swadi free ni odai aiku road baby na o maye no nungwa barrier na o ye new overhead yes me swa free ho no mo akọ epona no ekowura mami ekowura mu wo raviko ekwa akopiem e wo sakomo no nti 2008 and I'm say back to Bonfair nyina say 2006 utiga mente now call ye typical ga people 2 year there na ton yogurt no oh say me nya pai na so obedi a wo frame ya mete so obedi nko ade a de wo de be frame de mete nkra na me kwatena ye no enkra kasa ye di nkomo de mentimi antibi na emom de wo ka me ka bi a kire wo de metimi su hare kakra nti no ani se uti yogurt che aha na me di aba enti me ton ba eko no atwa wani aha eko me aha se me yogurt che ba eko aha na me di aba okay aha nti sana me ye no anti 2008 ana me sa back to Bonfair nyina se ni a wodidi nkomo de wa anti wuton yogurt no obi didi watamu ni bi kon won se empanisi de wo kwaja na bia so no wontie kutia me no se obedi matam no wato ama me nko ade a me mfa ho aha na emom no se wa frɛ me na wonto na wo de nkra ne bedi matam de akakra bi am so me wo no se empanisi de wa bofra nsam na ode kire na wo so ma ka esi ani na hwan na wo ne kotena hwan na ne kotena sabre no wo sabre no me sister a woto so insia ye friend sister course mo yesen me ma ye maako edu wo ma me kwa na wo mo ono nkwa anani nua bi wo bi ka ho ne de ma no me ma me wadi badudwan wo wo me anti ama ye bua wo duru Bonfair nyina se a ye friend no yomura enti awia me ye sure saberewa 80 enti a chia busuafo ni nyina wo ma me agi badudwan waje badudwan a wo onu wo fa mo na chere ya na sabra na me sa enti de wo to so say me to so enkono me na me ye last but one de odi machi ni ye oba ona ebedu no me ma me wo emanum emanum nanso no awo mu akwanhia nti no de wo to so mienu no ono no wantena se nti meka se ye kan wo mo ni ho ka ho ye edu ba se si an ye ayete ase de ye enkono nine nti nine no ema enum emema nine nti mema no me na me ye ka akiri na emom se ye kan nyina ye bom di a me na me ye last but one oba tu na ye nkroma me na me ye nkroma ye wo da be ye wo me bena da me na tu de kwa bana nkroma wo ma me ma nyina na adwo ene ye fie ho nye hey me na me jo ifa bu cho mumra Facebook na mumra hebra na wo so wodwo no mumbe hwe na nim ne space so wodwo a hwan no ere na mo ma me mo dwo so fia ha hwan no abrewa tie me abrewa no betika se wo ampa me be ne ho dwo eh eni ujama mo ankasa mukusuku amukọ amu anwie se wonsu esuku no so pae nti wa anwie nti ye ka obi bibi dwoa wo won hye da nte ase anka ya fa me tirim me ho dwo mumienu
Mr. Ajimakro farm or Jumakra would di 30 years a crown and some man back at the mummy no more. Mr. Ajman himself won't hold you. Sir, hey, Nyamwam hold you a mugufi a hamun common him, ya hon you dear, ye bejinaho. Okogyeabour hold you. Na wose wo na wo hodwo yeah me na me hodwo tu kwatina wo nuane nchen no e na wo sa ba back yes to school so yes na me sign to school no so na de meja na kire ni se me wo primary no na me ye boys prefect e wa nyina se RC primary na school atade e fa na animade oh un se Akurasi school no ya na ye hwe uniform ye hwe wo a wonimu ade nti na minimu ade pa en men kasa na minimu ade na miti ye adwuma nti me ye boys prefect e wo primary sabre no ene mpu na hwede mti yi sabre na mte sa achenchen so ma chenchen de wa bon kutu abi but now I was able to command the parade nti 2008 no na me ye so eager say me ko SS nti ema me sa ba machi ebsa ne wo mo a sa bre na me wie no wo form ano esa no wo mo ebeginain eba besua ade afoforo e de kwotoro BC 2008 na meka say me second BC na me tro ye no we be see matured entrance exams na adwene mu do kakra because na maturo bi pen nti mamfa no so difficult sa 2% yes me pass ye who is saying 2008 no me grade 13 e wo kra na se e wo kra na se enyina se ene yes 2 ko SS way me ko SS e wo Bosome senior high technical so wo Bosome frɛ ho the only secondary school e wo Bosome frɛ ho e wo krobe so e wo ehye enyina se ne asiwa entem nti mostly I am the district capital no na emano nti meka se e wo asiwa okay me wo asiwa nti me second BC 2008 no meka se Akurasi awo ne awododo no nti no e ka ketua bi nka me ya kafie free say me maame oye single mother ono na ehwe me a sabre na brewa okoyomo kakra wotimi de yomo bagi esan nsa koda nso ayem kokoben asiwa any the other communities no wotimi kwa de koduru asante achem south ofo ase nyina ebo ara medinachi misua yomo ne se ne esika no ne ade a enti na yomo ne nko so abrewa ne ye na adwene se obeye dokono e dia support school no because wanya ne sa school ne mekafie enti oguso ye no me maame mi nyine ba no me behu se na ni ye ne ya nti onyine ba no na se mi nyine ba no anomo doctor ka kire me maame se wonsusu nkogya ho because na ni no nti e ba na san so abrewa ne ba no school ne be ka kire ti necessary me ankasa no se wode hye anko a akwa adwane nti e wo mu ana me ankasa nso me de me ho agim ye ko adopa kakra ye ko birthday won se Akurasi de nobo anti me ne me nan fufu ebi mo to kwan na yaka bom ne ya kwaji obi koku afuo ne ado na me de support abrewa ne nkakra kopem se ebu onso metimi bubuja metimi ko anyina yetimi ko toto mama so ni mutoto ye konu abede bre ye nuano mo nzongofo no na wo mo ato no mo atu ayenka na ye de support abrewa atel se me wie SS 2012 wanye sa anka wuntimi nwie school anka mentimi nwie nti ukọ school ni ba bia no abeye sa adwuma no na mabeye sa adwuma no na ya wo suja no na wo hia ma na no mu ko school no aya wo mfere oh mama on say sabre no wo da wo ma me nchen no wanyini na sa de ni mani so but don say school de yetimi de wudin kura to obi so na wo ge ni no wo de wudin di nso ne ade ba sa ne ma no na enka me sa because wunim ba bia wo kọ ntinam din kan se obi a wokọ na bia so no wontie kutia minim ba bia mani kire nti no na sa ne ma no memfere kra mu nyina na mu gudan ba ko
meka say ye fie no sabre no de na edan ne ye mienu nti anuafo no ye nyina ya ntena de obenyini no otu kwan de obenyini no otu kwan nti ekoka menko a sabre no ekoka menko because de odi machi no eye ka akire no nkwara abrem ana ye befa no call Akra nto onde okonyini won kran na me na me ye village champion ti me de akura se ho no mo na mebo nti afuo kura no a ebia wo nka nipa mienu miensa do no aka me nkwanti no se me nya no boafo agi se bia me ankakra me de we me ho a kopem se udu bonkuma no apa nti me no ka se makoto kura da so ha esen ha no ho ene nyina me kwa me kai ba bia makoto kura ni san obi anti me mfa ne nsa nka odo nsa ka petition bebe mu enti se bia omo nye bonkuma te se no makododo makoto kura no me kasa kire no me tu kwan me kasa kire no se baby a wode madru ni Ebenezer baby amde wo san bu ho ewo ha no ho obi a be fa wo se wode wo kodo na menya we a sese ka kura mani nta no koto krenzo so obi be fa kodo a na ye den empani so obi antom ago ye na de na koto kredi enye hwe anya dia hwe na na Lexus no obi be fa kotwi bi nso aka be kan se minya nto Lexus no manage makoto kura no so there was a was so enti mama meka say from nkwada bremu akopem se me wie SS no se da be ya me wie mfinti me pese me de aseda ma enipa be miensa bi Mr. Amuako Frederick ye ka say wada so aye headmaster e wo anyina se LAJSS se menhia no a ebianka school no kranka minti minwie the advantage amenya aye ne se na minimum ade enti no teachers ni hunu bra me bre no a wo mutim ba fie bebusa se Ocran ene ye hu wo school na bia bre wana abo amane ene de Ocran wo ani di o nti wa ma school so Mr. Amuako se ba bia wo bia na wie se wotim nka me mo ha me da wase nso na mpanisi esie ni kaje ni aseda ana wo hia ni nso do ne ba ye nhunu na nyankopon boan na se ye won kwatenten free sa category ho ne ja sa ba ni bu oh me ba bia me free me da kan brofo enti Mr. Amuako me da se ana me call SS no so me kwahia teachers 3 SS no so na minimum ade enti no teachers 3 wo mo ani me ho agro Mr. Daniel Oseinimo Mr. Peter ana one Mr. Kisi meka say teachers ni nyina eboa me nti omu nyina me da wo to omu didi ana mama obi o mambi e go to a time krampa na me school fees SS teachers yi e ka bom tua obi se o ma me nya na me ma me wo nya na wo sinso hwi mu wo mai no mai na empane se edwie wo fi wutiri nim na so tete wa badwese mu a onyira e compensate nti na me sha ni nyina no na ehyemitiri mu se ade o ma me no o kan yo mu a wo hunu dwie nti na ma wo hu budwie hu ebe ya na se mama empanisi edua aboa no pe no wu da ase adwuma me maame ye ne ho ade na me sua ye nti me bu ba na se dua me na wo so na wo kan yo mu ni bi that's right na me ka bi minti minim kan pa nti na wo kan yo mu no ukokura se yo mu ni kita o se na be man krofo hunu se wo no aba ho no oh se me ko me krom siesie ya me din no dam wo krom ho me pa na me di Ocran nti wonya si bomfa nyina se na wo se wo hwehwe Ocran a akwada wa hye from kra de obekọ ena meka se nyame adom kakra ba bi ode na mo nti ama yenya some recognition kakra nti wunya recognition na aton yomo no utisi ekra na se na o me de hu se yomo ra na ba oh sa me bo ye okwa e fa so pai no yan kwai yomo bega aberwa ne pai na ma pai bi edi na chi but ye wo ba bi o ma no o mpese mekobie o pese mi nko school fara no pese obekobie ba bi ekwan wa aberwa ne timi kita yomo ni free anyina se kwa adeto ekwan wa wotimi kita de ko ahweaso ekwan wa wo de ko wotimi ba de bedru ebi wo ho no mo achiase akronwe eho ne ye dwaben enti no mpese sa abre no mekobie but ebi aba bia wonam te say asiwa the neighboring communities no eni ebi akrom enti wonam a wo pai nyina wo bi kam yomo ni bi de nkofo ka bi sa abre no 20 pesos
20 pesos born my 10 pesos akwada ye kan wa 10 pesos penny ye 20 pesos ntimi amiti suin wuti ni kasia no ebusua de bia nkasa ban ka beje ne be te billion wona monyini 100 million niti we dia monyini 100 million monyini me 2 million enti na ye hwe etire ne kasia mama won say ye wa asomuduro na abrewa ne kra asomuduro fi de kejetia de ye ka no soda no na ye de kan yo na se ebo no wo de hispana yinim na edi kan yambo no wo chance tire no so se abrewa ne kra yo mo no na se efiri komase bedura ne kese be sei ne abubum na mene no nete obubu ana me de rubber ne ye chechire intimity me ni mo chechire pa enti se o ka se mmesi kosoma wo a memre because abrewa ne kira me kosusie wa nyina ase okay enti mi wie fast forward mi wie SHS e wo Bosomi senior high enti meka se mi obi a menyini wo Akura na se meka se mi obi a menyini wo Akura na se hwan so na mekọ SS enti na akwa te se se bi wodwan wo a woda na janan mu makọ ana school no so na nye boarding Bosomi senior high technical nya boarding ye kobewo enti menanti fi anyina se ana maba school na makwakwo fufu ansa na manya bie de bu onso anapa me de boardie boro ba e bi abrewa ne yafuo me de niam abekwakogu afuo mahemache e bi wa banchi nua bi wo hono mo a boardie abrewa ne timika se obubu jagu ho me nkofa mra ansa na mako school I do all these things anapa tututu ansa na mabedware akọ SS na de meka se nyame ani monyam ne se yeya ye wie senior high 2012 no se wo pe best grade first 10 I won't mean you frame and we were about 450 candidates say if I am getting the figures correct yeah we 2012 no we are almost 500 wo pe best 10 grades na me wo mo bi nti me we 2012 na me brother ba ko a me dinachi ye friend no Francis Sego on am dinachi nti meka so otoso nwotwe nsabde no ono wadi nkan akwantuo mu wonkran kwabenya nti wo hye me bo se me bo mode iti me do abrewa nafuo no homa no me wie school a obeba be family de ma konkran wo hye me saa ebo no bo me saa no hoba no nti ne e ma me yire me ho ebeka 2 weeks ama ma wie wase no na me do mabrewa nafuo ase nti me wie ye no Akura ase no se wo no afuo na se nwie ya homa amekura beka kire kromfo no se hwe na o ma mefa because adwuma wo krom ha so na me mpa that disturbances in enter no me den kan do afuo na se nti me wie school 4 days pepepe na me nua na me di na chi no ye fa ne kudwo obefa me de me call kwabenya na me nko enkran me nko ada da bia me kwa no bi na ede me ko but 2012 na me ko no me nua na kire me se me duro poku ase ACP junction a baby na ya no overhead no minsi na menka se me ko kwabenya so me koduru kwabenya no me nua no ye mason enti meka se 2012 na me ankasa me sha abrabo na se me dimitiri ebom se abranti a wodi pa enti me sha ase with construction me nua na ekọ site a me no na ekọ yetete mortar me tibi oya me befo akonkran no de me kodi pa ayi mesi adwuma no odo ko ye ai se wubeye mason e won kran no ebuo wo ho sense wubebo tai wobomfa nyina se because abon nkotere because kotere nso akuma ma fa anya hwe onwe ye konkutere kum kotere nso ku na onwe kotere ni bi nso o me ye stubborn wo nyina ma fa bo ne mo no kutipomponi no mo ye ni ti se anya oti ni le bo de bende na wotimetwe tai no mu anate aboni edin o ene to no chie no wo nsa ho ene yade be efe ni jemerekutu o me se onim jemerekutu o sire be yo wa na ufumpi asa de wo wi achanchen no we nyina yade atu nipa na nso nipa anwu enti mama me koduru nkran 2012 minim se no obefa wa ko school ontimi yankoi ontimi ono so wo ye hustler enti na ontimi yankoi so mama 2012
me di menu anachi ye construction be 4-5 months. Baby I share construction I say ye pokwase maira akramama ubeye yi ashalaja amasa mayechi ho. Ana jontai afi na ne ho develop ba hon yes ne ho ye wurem. Enti yem papa akrobeto wo dan bi wo enkran me mo baby esie for security reasons. Ne da no a wo sie ne kura no me kan obi yete mortar ne bia fine. That was the first time I made hu akrobeto physically. ne hwini de mframa fam Mframa fam wo home a hu say yes. o se kata anye ne da. Entimi nya no what I say. Entimi nya no say mframa ne nya ba bi fa. Helicopter exhaust pipe. Enti mframa fam kama. O de wo passe mu wo me. Wona wo ka bi ka ho. Wona wo ka bi ka ho me ka ba ko pe enso hwe ne waka to aso. O da bi say no wachewa. Wona chance ye. Me stam sha. But in fact, ya papa akrobot wa ma ya hwe no so nya ni mu nyam. First ye kan na ye fere. But we bie kwa no. Na wo de ayeruple phone. He has opened the Pandora box. And I me say wo hwene ayeruple phone. Oma de ayeruple phone no ye ka ho asem. Oh my God of mercy. So mama meka say me ye construction no be 5 months. Esa ansa na me nye bi da no ntino. Nke ya kama to ho. Esi mi mu. Afa na me nsa ho nwie no. Akwa te se sebi ofiri etiri ho nwie na ye ko cement no nti. Nti me bra na ka kire me say na sa wuni mu ade. SS wo pass e. And meka say ye 2012 SS wo bosome frɛ ho no. Many first person ya me ko check me results because na me wo vim say me pass it. Enti me we school no 3 months. Na me check results no at daily basis. E wo henfa. E wo Accra Musuku runabout. Cafe bi e wo ho ye frɛ ho no mo Kwabenya Musuku. Yes, Musuku. Okay. Enti I am the first person to check my WASI results. And I'm afraid Mr. Daniel say ni no kire me geography wo bosome senior high. Na I'm can say makwa check results on media aba na manya say was are you sure? And I'm so yes. No say how come? And I'm say yes manya this results. And na ma o catch the other colleagues and say Ocran akɔhwɛ ne die nti mo so mo nkɔnkɔhwɛ sɛ ampa nti eventually ultimate to aso bi mentumi anto aso bi mu adentia sika sɛm ntema mentumi anto aso bi mu emunye yes na me resign here from construction site no after why na fa wa adwuma ho a wokɔ resign bra mo ni na ho me resign here me resign free me bra na chi because nanka construction be come mama woni me sana me so a cement one bag da but e honam who say yes say mason for bre efri say mo amonim donte no ye obabi wo no mama ka no ntimi nko nti cement no kia no de ba obehwie gu ekwan na se ekwan na nche ho na mo laborers no mo akoso afri ekwan no ho de akopepo no so esimi mu ntema me jae ehona me develop interest say mekwa ko ra teaching mu in 2012 na me share with teaching first school me kwachira de me do my application call because of me certificate na efe pa ya anya me interview kra ya first school no na nasa memorial school ewo kwabenya abuom o kwa katapo no eho na me kwachira ade 1 year me kwachira class 6 as a class teacher, any tree teacher, the whole school. My first salary, first 1 year na me chira de no. I can't tell any of them me boso me near me 70 cedis. But na me hu bi da. Enti ma de chira man fa ni agro. Me so me ni teacher ni na me dress pa. Enu shoot 20 no. Ewurade. Mama nyame ayo bi o. Na ni shoot 20 no ko. Emfama ho. Mama jai. Emfama ho. Say the wo ka me shoot 20 kenya de me ka matiefo ate da. But wo be ka say wo dress no. And na mama kai. Say wo shoe mo ku bi o no na wo sha na. It's now pa me chere sometime a wo be. It's now ba you pa me chere. We o ya mama ne jane me anya asem. Me mani ni wunya asem. Manager. Yeah, we can now at you. On Tibia, about 12 and a sumo. So, Mama Mekasa,
me try ade na Nasa Memorial School as a class teacher and at the whole school na me tree teacher for 1 year nti na ye frɛ me ochirechire ni tree ni nti Temanke be fro owura say ye can Mr. Way no the Tema schools no mo chire ne from owura tutu to be the owura enye ni di ochirechi enti mama me try ade no ano me hu ni se eniema bi nhada nko yie mama me tuwe mabro aba me born baby am free nti me pɛ competition. I always compete myself dia wo won me nimre na minya wo na wo de film shooting. That's right mama no say me wa SS na me wo canvas bi a me di ko school me bra pen na de bra me na ehe ha me nti me timi di lazy ne fa me na ho a still an error nti na me de purse eso akire purse Okogyeabour ya en ejo tobo mato mo na dai Grace mpacha oben me na asem Okogyeabour kan obi si yemfa ngu krata it needs to be on the krata Grace mpacha bra etiefo asem na Okogyeabour aka me pese mote ase yi nti meba sesen chese sadia mo pa mi en enye ne sa oh mahwias ayo ma mi mahwias na me fe me tu obia nim se me wakoma pa. That's right. Menye pese mi nkuminya. That's right. Menye ni brefo. Menye baifo. Menye nsem kekani. Uka mo asem so na mti aso de bo bompa ekura me yiwa pie no wako. Osi uwo school no. Obra ma ompaboa ne so. Canvas ane so. Canvas in your friend kotokwa amo. One was a canvas na ase ne white no. Your friend kotokwa amo. Na eso che me. Enti se me de me na wremu a. Na partition. Abeda chire na mpaboa na ese chimbe ho. Ti me de me na kwura chimba no mu ana ho ne da ho. Na hall no eda ho nti me shada kwoto lazy tenten ewo asante achemfo ase se na be ya me di lazy a kakra be kana me di amantam me na ho se na be ya enworo still a na mpaboa yi eworo me nko me canvas na ni mpaboa ni sun ye mienu on se ehe ha me nti no matwe me na anakwa animu se na be ya enworo nti animu ni se ho no mu kumu a na etire no abebo ho po nti na ye kumpo mpaboa no sa na tie mpaboa so che wa ni sun ye mienu nti na me won namfo bi a ye frɛ baako acid sesi a woton mpaboa wo Madina police station ani mo ha nti ye ma mpaboa no na udi lace achechire na so saroro na saroro me ti ana me de purse peg na ye de peg ntade no purse ya na e kan say peg ya na purse peg yeah, club they find the purse. But your purse, the addition, a peg. You are pegging it. Me can't I was passing it. Okay. Until the peg now they are bump. Now me they are bumper boy and it's a bear enro. Now my friend. Hey, Debbie. Some my empa boy who tracing. My mama bro. And he still come TV that. So there's always a first time. So there was a was. Mama nti me friends no acid no wonya ho se person so akire sa no a ye wa assembly e wo Bosome senior high sa no a o pese me nko na odi machi so that yakata ene no 2 person no hey amo obi ewuza babwa no ro me oh no 2 person no na mama obi a hye socks ana hye mpaboa ba me na me hye hose asamoja de ni bi na me muo you dey say penalty no na mitimi muo hose na efu ani mu se mpanimfo ka hire still mpabo e be woro me nti obra no oni mu nan no ntimi ntompabo e your size emre there be sabre no isi ye houseless enti wono de wa hye no a bia ompa biem no no de bre ebedu anyina se a eye memi ade foforo na me kai say my sister Penny e friend sister Mary anuafo ni nyina Penny the year 2004 or the kofo t-shirt akofo da ni mu firi nkran bre me se me shata ade na uso me mu na ye fini de me ye wo no
Se wonya atade munu nti. Menya atade akofo ti dani mo. Se na menim say political way. Na menim da. Na me hya kwa sorry. We keeping ba me hye ko. Hey. Kofo dani mu. Na efita. Na me be ofufo a. No awrasem. No ma awrasem ko me pese fifire beka mu kofo atade nti se kofo se wutie mi a. Me de watade achi fans. Hwe. Minim say oh ya presidential candidate. Na ye wie Jesus Okran no aye se ye ntwa group picture me de kofo atade na twa aye. Na no ne matade mu na o madaka mu. Uwie Jesus 2006 no. Aye se obia metwa photo. Obia no resemra no. Aya na bi fra kente ade no. Me kente no kofo t-shirt because na me hu bi da. Na wo de shirt trouser na de chenika. Na me box akra na sim na ase. Boxers na sim na ase. Na ade ko gina ho twa no man kan je se Okran. Atade we die political antifa kwa nchen. Na sa abra no me wura wo beto bi ama me ana. Die me wono no. No ana ade ba ye. Eno nkyere sa na me ma me ntimi hwɛ me o. Otimi hwɛ me na atade fita asa no na ye me fɛ. Nti eno na me ya ma adwe se me de beje fans. Mama mpacho wati ase. Because no ni atade mu na na wo. Ye de afiri nkran bra me. Enfiri kumase kura. Da bi enkran. Empa atade a atrapoku ase atransa wam junction. Abedru bomfa nyina se. Abedru bomfa nyina se. Wo be som. Na mama I just me who say the motor one for na makosi. Sa? Me pese be yefi o. Kofo t-shirt. Nte de na fe de obewura nsem twerɛdwuma. Mama de ma mbewura nsem twerɛdwuma mu no 2013. Mi guso a me kyerɛ de no. Mi kohyia one colleague teacher wo school a ye frɛ no Okay. Mi kohyia one colleague teacher na ye frɛ no Richard Sticks. Ye frɛ no coach. And was Albert said you see catchy one on from na Okogyeabour Ocran so a day. I think so better me I and some tronio na on trying her. And I'm say 6 me baby I'm afraid me quiet radio jumana. One radio son I'm there quatna. Na minim say radio jumano. Ye were extraordinary people be at woman necessary no you can try. Enti emame koto Radio Scope Media Institute. Ewo teshinungwa. Me kwa koto wo form. Sabra na mete kwa benya. 2013. Ti me koto forms no. Ano me ka kire me say that particular year no ya graduating nkrofo awie. Na mom se me pese me to still ado wo beto ama me. Me minim say wunya to radio forms no a wa be ye radio presenter awie. So meka se nyame ani monyam say mama bia se bia mtie me nko radio school bi ada. Until first radio, when a dog got na so kasa. Me first radio na me kyerɛ de wo Grace International School wo Kwabenya ACP Road. Nkwada na pon na me teacher on duty. Nti me the teacher me the nkwada na tena school bus mu a ye kwakosi wo mo wo Kwabenya Bank of Ghana. Ana me colleague back we friend Barnabas. Ana we say Kwabena Oxy FM no ada bia etie no enio. Say na mo akire bet na menim. And I'm so I see. And when I reflect me say, Madam for back to me for say me try radio juma a bebwam because me timi country me timi can brofu. Until one day me cry school me say once a woman. Yes, Sabra no 2012 na o my year free in Sawema ba Kwabenya Bank of Ghana. In the one that's so. Okay. Yes. So minim na once a woman. Okay. So 2013 ana one school days be me catch a school owner say me yare me home fa me na ma fa me ho adwen se me de letter ebekọ radio station ho se me padwuma ne bia ye in fact me call ye no Kwame Alfred the chief executive officer of the station no o ka kira me say ye mie application window so obi afa application bra ntimi mfa kura ma o ka kira me say na wadwuma be na wo betimi aye wadwuma we mu ma mfa ne say eyabamubuo kasa ti me call back me na mabuo mu junction that very day anwumre ana me share one guy friend or therefore ya no no kan news wo Oxy FM ho and was nyaw na wo ba office anope no nam so wo yemia na was ya dan nam so me ba na adwuma wura ne say me ntimi nya adwuma no because ohemia I cannot do that radio work and also masa
bibi kakra mayen na ye do be hye baby sabrams me ni sika bia o me ho people teacher ana na mikita HTC bed mobile phone bi HTC bed na ma to no 200 Ghana cedis na esese me pesika de ma odefo ya wa no ne one guy obeda amankwa ne Akua Champoma na me kobo me phone do nkomi wo kwabenya ana menya 1.4 na me de koma wo mo se wo mo mfa me nhye baby so omo de me hye baby ana adwumawura ne nya we enti eda adwumawura ne ba adwuma mu ho no na omo de me hide because no mpese now that so chira de ana no wajai na me da so kire okay enti 2013 what happened was me joining Okogyeabour FM no as an attachee me nko media school but me kwaya attachment no ena first 4 months news ne sign because me try de ntina me grammar ka me ni mutro ne ade na me ana me tro news no ma o mo kokan nti e ma o mo koye staff meeting ana adwumawura no busa say na nsansa mo news no asesa secret ni yade ana odefo ya wano no koyi to mo say guy be de mire bi oba ha wo pam no no won na na obetro news no mayen obeboa yen no so we de mo mfa na mra so e ho no na kwa isa outdoor e so mo yimi pie ma papa ne hunu ana o say na wona me pam mo mire bi no nam so yes so buy and buy it got to a point to say e ma me so men kan bi nhwe 2013 nti me kan bi no me asanteni ana masai misai sua atwi ni yie pa na honto so achieve ni wo form pa wo form pa nti me de ne to mu no na me de na koye different nti me kan ba ko mienu miensa no so no you can do the work and ye pair with seniors no nti wo mo pair me a na omo use me more because no person mu hu what I can do nti me sha ase kan bia fine and I get it to a point to say afiyama menya mainstream caster ti me kan news no wo hono mo a me ne one guy Kofi Yesu ene one Opoku active Emmanuel enti ekwakoduru say ye ma me host program bi e fe no wo portamo na ye social program nti me host 2 years abre ni secretary na me nka say me ye adwuma wo Okogyeabour FM no 2013 no na ye tuya me ka 200 Ghana cedis to aso so me adwuma no from 2013 akopem 2017 ye cover 2016 elections in year no 1 year na aye bisi basa na so no ma me nkotene fie 1 year na me hwede nyankopon ba ye me so me wo fie ana me nya call free adwiso okese FM adwiso se memra metry eye me de se me free nkrampo aba adwoso abeso abrabo no ahwe se bi mpani se minim ha no haya na eya sesabo ba me humedie ne se minim ha no eya adesua enti mama 20th January ana me bedru okese FM wa adwoso me bedru ye no ada no aye ma me kan news because na omo say ma kan bi da no de metimi ayeden akan enti me ye adwuma as a newscaster or okese 2018 ekopim June mekoya na mekoto anoche waba adwase wa mpacho twaso ne to aso okay enti mekasa me ye 6 months 6 months no ana change of own management baye MIC kasem no eye basa so no enti emaye sa akotene fie e wo dweso na meda sabre no the second vice chairman of the NPP in team Chumesi Kwaku NTK adweso one na ma me baby tenaye because no say me news kan ne ye ne de pa but no ni mo baby a oni me baby ada wo se that to ka ba okay say bebu sa makofa guy bi aba wo ye good pa ma me hwe no so in the conversation no hu se oni baby te no hu se me ni baby da ana o ma me dan ono an fie ana o ma mbi da mu a nti from June ebepem July 2019 ana Reverend Obofo ebie Sweet FM ewa makom ana obi recommend me man no ana no so me be adwuma kakra Sweet na ye news nti na ye program be fe no ahintasem na me ye co-host say host ni hwa then I sit in nti get it to a point say host no si ni ho biem so I took over it was Sweet FM makom ha
2019 September 2019 ana Kumasi Kingdom no mabo test here and also be recommended me ma wo say guy bi wa ha obetima ye say ntimo mfa no nti odi mebem me be pede ho ko wanim mama nti meka say 2019 I'm joining Kingdom FM Kumasi no a opportunity say me beto me maame eya wo ene minua pani abusua krachi enti da bia me won kran nyina me bom din de kansem enti emra me beto mo ho no 20th January ana call a free adwumawura ho won kran Kingdom FM ho ba ye say yemfa memra enkran na na jamfi ede me call Accra me kodu Accra no me koye news me koye road safety ana me koye mpaninsem program be na yafa na agree free tete enti by and by me koye adwuma wo Kingdom for 4 good years enti 2023 November 26 November 2023 ana me terminate me service with Kingdom FM ana me join DLFM yem papa Daddy Lumba nti 1 year pepepe eni na odi abaha ana me di aba o ma me we me ma me wo bomfa nyina sisi da oti se Okogyeabour Ocran kasa o radio so e de na okan in fact me ma me esan sa me share adwuma na se won kran na brewa no so te bomfa nyina sinti na ontemenka na mom me sisters ana wo mo te menka because me no mo nyina na won kran ho ana wo mo ball me maame amane se wo ba no de adru a wo dwi ne ho won kran ha de enti meka say my 12 years journey as a broadcaster, a young broadcaster no me maame nhyada ntie me bebre because Ashanti region na baby e ma wote menka kase ne emra me ba okese because okese ni enyina se de kakra omote nti ene ekura no me duru enyina se ene ya ebim da so afre me okese ha na me maame bankran ebedi holidays kakra wote sasa ne mano den na mi ko tu mra ne ade no a no afre me kwabena hwani yo na me de misro ma wo miso o me ensuro na nya de aboa papa wonti bi da no mu nchi ne nkono na osre mama watemase aha so me maame de eye ne de wode hoho ano ho pa se enayomowura ba eye adwuma etesa nti mama meka se abusua ne nyina no akukodro na mu ametu ye nti meka se aye animonyam hya ma abusua ne nyina ubra na oni ni ye mesi no we o kwabenya sisi a oda so won kran mpacha wan da bi sese de wajai mesi no a otwika oye Uber driver but se Uber dwuma no ewo mu ana senye na se bia mesi work ba ne car na wode nam no tools wachiri hairpan wachiri grow de achiri enti baby obenya mesi adwuma bia nso timi yeden eye nti wom de da so won kran de woto mpaboa na esosen wa ode peg bo achiri no no nso we wono de owo ye ka se wo Saudi Arabia sisia nti se wo ma me ba timi afuru plane yomo raba wafu plane yes nti se do be bro mpaboa no size ye onya ne sama nti sa de amebre o na mpaboa na na to wa no ho ana to ma wo anana mpese be renti na to de to wa sa mama ohia ni ba on na chale wate kra ogbase talking yo na talking bi da so ho me say enhia uda o pato ni na minim say motom me matom paboa no me talking boase especially opanka opanka mpaboa ewe rechia opanka be ne wo na hu opanka abusua krachi be hu opanka mo frɛ ne mama mema sandal bia brown color pan wom dark brown black ni de ne sha na brown aneni ni opanka da so eche papa mama onim say ne color na eje sa akonwa wi opanka talking no opanka mpaboa no
Oh, okay. If that's who se say cry. Yes, shop bia na to panka. Be man no was come say brani bia she panka. I see. But mama and Okran say on pabo say enwai a onhwehwe kira kwan. Say on pabo anti a wo di show pan e be den. Ha se nya wai dia ba kwa hwe kira kwan. So some pabo no asa bre na eto wa na hye no. Na hye mo kingdom ho no. On say empene se wo di abokoko sua da ne kosua pa didua wo so man a. Wone nso de bomochie da ne wuyo. Me ye ma dwere se me fa kwanua se bia so the talking na dodge but na nye yie eyi ne ho na ma hu ye no. Mentimi anda da na cha. Esi ho no mo akwen. Me de to na one grams adaba ma pa na ni moku sa no. Obi be ka se give for no memma na ya o mu hye mpaboa ye se ma mpaboa. Wo de na mpese be rete. Na me mpese be hintem na hintem a ho na beto ama me. Mama, say ye here. Ha na beto ama me. E say u so bo life na say de akofo. Oh, won say me ko trankran no nyame adoma fa anya agro. Me ma mani da ho ntine mpaboa de meka se me oba mienu bi a me hye ba akwa kosi ukuada na ma hye ba akwa fru ukuada ko bia. Na kan nyina ma hu se o fa ge adai bra. On say ukọ me krom a me ya PRO e ma bosomfo no. Enti honhom no de eneme nam. Honhom eno nam no nkire se wa mfa ge bra akọ da be na nya oba bi ne dai. Mama oduku na efo emeko fudo meko fodu ko. Emeko duku de bome. Da be na nya ge ne dai. Mami. Oh me. Wo ye. Okay, mama me wo one girl, 4 years beautiful girl like you. Me wo 4 years girl. Enya oba wa wonu. Se wo kondi obi asa na wo. Area bo. Aska bi busa una ka na simple anka medwem. Area bo. Asa dia mesa busa so biem kura wi abebo asinsei. Me say akwa hwedi enwura kusi bomu o je de aye na eju owura me say pressure na de ba na ahwe akusie be fro menken na ne be fi se de asi ho one fro de yi okura de ko no mo kra ma me no fo ne bia me say ebere be na nya wo ba ne daaye because o ka se nyina ma ntempna twen ni mu ni oba da wom enkusi bonso ti bi mo nkusi esi abra woni oba bia Dabi na wo da ma me achi a wo de ge be den. Enti bra wo furu ma me achi a wo be ye se abet no. Ni nyina guess bi am bra yenko. Oh, on say me obi a asore bi a me kom bia no me ye maku pani. Enti e ma no de me ne wo mo a ne no. Ene nyampon yo. Enya ye be pon chena. Me se da be na mfa again. Me tell say some make kan banya botre time ko on say ya wa grow be fa ne hwehwem ko yumpena ako hwehwem ko yumpena me wa nyina se na me ne adwo chan mu dibi nti adwo chan ne oba udi ni kan da bi me tell say ne edi sa hwehwem ko yumpena nti oba be na di kan di ni kan ba mai o mi me wi apo me na me fa wi abo hu oba be na di kan di ni kan say I dey we say bo she be tie dia na da minim so tie da bia me busa o on friend me ka say kuya men ka sa ada ndi oh media me pe keke mi chiran keke emfa no ho ncha no kra na di dia ono so to ya nti is a producer dia so enti da birbe dia no obada dia ahwe am so bag ye di kan wase o Mr. Private no obada e to ni enko enti me ba na me wo no 20 enya oba wa wo no me musa asa wa wo ahe me say wo kasa nyina na me ko say na me kokum kotre ebirbe na na obada enyina so na me ni girl ho enti he na akonya again ne dai me tu kwan no a ekwo nkran no da bi eba kumase no a oba okese no da bi me ba kingdom no a asa na na obeda sa wonim no kra sa wa ase wonim no ana me chese sa abranya na na oba bia na ada me se metia yi romanfo no ye nhie mu a me na me hye hye o kronkron ba awrade o enti na wo ne nam ne nyina na wo no oba bia na ada na mani da ho enya woni eda ho na omu mpew ana ona na nti mi mpew omu da bi de me hwe abarabom na me nyan
Enti na no ba bia na akosi kingdom mu asa na no ba ne da. On say mpane se wutiri nsa tetra yinyi tetra yiye. Enti wu ne kwadae no, wono na de wo hwe wa na na ade ne hwe ho. Enti on say mama yi enka aboa nkenka ho. Aboa nkenka. If I told me na me interview no. Oba na ne kwadae no, na yi hwe wa na na yi. Nyabutre. On say Yesu ka kire suafo ne se mokwa bonte a aya na nkrofo se me ye hwan. Enti wo so no oba ne kwadae no, wo na ade ne hwe wa na na de wo hwe ho. Wo so ye focus, me focus se ho. So ni ma me catch no. Who you focus me you focus say. Me ma me so tie wa we so chia o pa. Oba akra na ne kodae no. Na wo nya bi da nti ono na ide wo hwe ho. Ana asa ona ade ne hwe ho. Me kra ma hu mpo. Na feeling it say. Ma hu. Mama won say ade no. So ne da we na feeling it say. They hin na sam na okay. Oba akra na so ne da we na feeling na it say. Me ba no. Me de minim ono ba na da. Da mi tisa me ba no ana. Sa me ba no 4 years. Ela me tisa ono ba na da. Da mi tisa no 4 years ono na da. Me tisa oh me ba no some person who say so 4 years. Oba akra na ne da ya. Ah okay. I know so na okay. Feeling it say. What's not to say? Not to say. Mama heard not to say. Na mi ni ho. Wo na na wo ho. Da be say wo ba na me. Obia ne de ada one ne da na mgira ho. Ana me ma me a me ma da na me di wura fi wo. Be so ne da na feeling it say. Say wo nya bi da na wa ye bi da. Wa kai na wo sere. Okogyeabour mu edama ho. Wo so wa kai na wo sere. Obia ma interview wa fa di tisi table so sere da jo. Ubatra as a producer can't just ask a question in maybe so. And I hear what you say for who are you. Na me wa who are you so beti me biti me. Ebusia onum transmitter no. Mr. Jimaso na ka se kwa uko ka sa asem ni bie ma light ni bedu. Light na bedu na light na do so dey be wan be we program na light na dum. So we baby a wakone nam nyina enne. Omore a na ye tuntum. Say ya ye fita. Uhu se wasesa. Mama masesa na nya mia na masesa me ho. Eye Nyankopon ne abrabo. Ana asesa me. Okwa sorry be. Ye wo metu Roman mu. Na mi nyini ba no. Me read the Bible no te niema bi ase. And me hwe the Bible no eka. Any dear meaning na mo se me church member no na ne mfa. Ne wo wadwene ne mfa. No, and the Bible no ko eka ne mfa. O se abrabo no. Bible no aye bon e Bible no se osu ye Kristo ni dia. The Bible is your manual. Bible ni si enko benkum aye enko benkum. But me hu niema bi a na ma asore na ye. Me hun say Bible no eni animu ene ni akire ha. Ye wo wadwene mu a. Tabi. Ye nti ameka say ye wo wadwene mu ni say. Omo da so tid mu besi ne no. Ehunu say o Bible ni nti ye wo wadwene mu ena ehunu say entesa. Central ameka say no si ho. Enti ameka say me read the Bible no te ase no. Wo say me kaka. Your own understanding. Not what the Bible says. Sa na me pesa wo. Ti me man quotation ni bia na. What do I need a quotation for? To justify my statement. You don't need to justify anything. Okay. I am sorry now, say you don't want to continue being a member again. No, my brother. But now me a make penny woman. Hey, enti mama, make I say, me jai Roman, echo Methodist kakra. Ana Methodist and as me call na kakra, na mo say no. My man's Bible says they are now back chiache. Dabi so utimi free Roma pa kwa Methodist die ne na be church fi say ni nua ne hwa tie se make kan ba na asa ko him Bible say mo nso ahonhom ni nyina hwe na mo hu ana me call SDA nti SDA na me call bo esu 2008 tu da so kwazi no me wo esu bo krata na nso me ko bi a che na nka de da won kura nka meka se wo mo ayi wadi na nti wa hunu mu nche kire ena woda so timidi ade to nsa ene ye okobie Bible ni man ye wom we confused na Mary Magdalene sana hwene da nsa
one one crazy. No one in the one Bible mu krebi da nsa. And I'm say. Na me the size book mu newo. Mary man. Enti meka say me wa kra no de e wo mu ana makosra asori ebe me kakra. Na masa be fie. But mama obusa say so far no life no te say mama me unim. Ade ambede na mabrabo mu ne simple. Baby a mekwa wan treat me ye no. Me hu ne sa wo twema so, me hu ne sa wo kire made. So my lifestyle no from 2012 till now, me hu ne say what I have been through, the mafam ni nyina no e ya adesua. Me hu ne say e ya sotwen. Na me sua ade wo mu nti me mpa aba nso da. Teachers now wo mu bo a wo tua school fees no. Wo be ye say wa hunu bi. Oh yes. Even me da adana na ye to aba no. Na ba ko na presiding officer my electoral commission e wo memi krom electoral area enyina CRC ye friend no Mr. Amuakon Frederick ye ka se on na ye headmaster wo enyina se LAJSS enti me ho no e na me tu kwan kra na wo mu anasa me besra abrewa no wo akurase a me kɔ Bosome senior high e kɔ chia teachers no Mr. Daniel Oseni mo Mr. Peter Mr. Kusine Omo hunu say omantua school fees na enwu. Yes. Mr. Kwabena sa Igan say wo mu di birthday kura no a. Me hu say ebia a poppy up on social media. Metimi eye no radio so na media Sunday wo mo. Yes. Nati Grace. Ya mama ba ko 30 yen pa ne 26 December and obenya 70 years. Or a guild member was Swansea, St. Theresa's. Okay. And see, or a party evening, or a radio, they would see a friend of Madame Agnes Owusu. Okay. And see a man I would up a happy birthday in advance. 70 dear a year, 70 or that's so called guild. Chesa or yen hotonium. Guild in yes, a singing group. Or Catholic moon. Everyone say guild. And I'm crowing. So one year one ko Roman papa nti na nti ne ma bia se wo hwe ye ni Bible mu Grace ye nkwa make ya mi chia etefu ni na ye de nyame asende den so me wish obi biara afishiapo afenko mbra metuyen biom afisi say na ne ehwehwe biara no wa be ma wo ya medin mu nti honorable and then what can say na yete ni na no emu ye don one not so should treat most aging 1 na edro to one a way p one cassa de bu ha mentase now so me the margin for one mati biasa zamepena me Kennedy all the time behind most of times I always say there this life na cassa ye woman this life itself is not for the weak unless of course that one cassa the pede ye weak but it's for the strong. Obi a why you why determined the oba konkan ediye obi a why you focus now why imagine that there is nothing on this planet that will stop him or her such a person in a obetum in winning battle no abraboni yakudi now so ojina wodo me tell honorable nansa Kenya baby a ofi nzama ofem nini na ne koba nyina rehu dey oyobi a oyo focus na oyobi a wan fan zama bi a sabe ebia obema na brabo ya basa but oya na adwene dey obekọ enyim no obekonkan sometimes abrabo no so one kasa ain't change the narrative ebeka ho ebe static you can never move. Nyameze yen pamayen obo ya na buy asasi do obia ne hyebre obia talent ozama obi biara now so nyame expect today awo nipa na wa bo wa asasi do no prophecy pour that to do no or expect today you make a move na wetu mama de me prophecy na ana ada wa hye amo wan kasa no obebem but say anyo obia e determined na obia ye focus na anyo obi asabe when you brody bibia so no order you will never go far, you will never move, you will always be static.
on forward there sabi ebia o awo fo awo to asa wo ba asase do no ebia wonyi bi anafia efia tim ana bebi e wo no ebi nyi ho ono ntini sabi ebia se eyi wo kwa hade ya there ese ebeto ni nti de man na wo ye nti on so de man na epede ebo de mabrabo na ene de man so ebo de mabrabo na kesi sabi enfo nko gina wiye woni be bon ho do no na won fefo sabi no won starting po we chi no wo ko enyim ejo change the narrative. One kasa betu me change your narrative. Abrabo de be make do china wa wudo. So anya wa dwene de be change the narrative of life. You will always be static. You will never move. It's masre. It's if udani de nyina afene be we yeze. All the time be amuteyen and some obaha na get share from here everything na ye kini naran. Yet the dani de na ye kana nanyen. But when the yereka is for the life. And that program near Wasesa me. Nito ya Wasesa me de nyame asesa nipa no e wo me a bebi a na owo ekwa na ofado ekwa na nyame ne bedu pepedu so obeka ma obi biara te sanya be ya sa awon so wo the make situation ma onso it aiden etum di bi etumufo na de tumpon and masre de mente asam ne keke ya wadwene determine de epede kowanyim na ya wadwene de ma nyame bobo ma tumpon. Nessa more came in Narane day. He has the spirit of Jabez. Jabez, baby, I know fee. As I don't didn't want to know the Nzama now okay good in Narano. One day, or determine catching your day. Everybody said to me, Shram, everybody shrame. Not enlarge my territory. A 1 hour penny rade a sum. On to know, yes, my one young can you win it as if you'll be fee. Yan biara kibia, only Yamitu Chinado. Not the secret ya brabo. Into the determined day, wa brabo no, a best son, Yami so babo, Yami shampoo biara. Graduate. Yeah. Diana opens all your Okogyeabour saying you. Now so no abegina ho to say na mimi busu asem a wo di me nenam chenchen. Yeah, so do I some no so kind of play. Ana me di kan busa no kasakoa. Radio no me no wie na bia ye free ba no. Ye free busu ekom na e ba wo kopie teman na we pie kumase. Yeah, eti said ye frame no nsebu ho a your time I can. What time you go so now buy a santi titi ye bukra so akase bu ho a ye nkan sa ifranin tuma tana me totum say franin tuma Trousers na me be sha. So they no ayu aketo for ndi Sebe wa ayu aketo bu de nya sem keto I mean so na ye mo akwa ba so edo sa ba kumase bi na eyefe enigi se ya sa be hia ewo efie ba komu abusua ba komu na ye se ye adwuma ye se nyankopon se ana ba na manko onim bebre che bebi awo no nanka so be free akra na bebi awo kokra na bi kra na nye radio po na bi awo ye ana ko fa panyi ye bi pa na oye nti ye mo akwa ba wa bai se me do ko me ma me ho dam du ko di fufu simple me do be ko me ma me oba ya ho se ma di fufu ye be di na ayu wa mo ye o de mo ayu akese ayu ba ko no ko di ayu akese mu no ayu aketo ti o di akese mu engineer de mu so tebo engineer de mu enye ayi tiko engineer de mu engineer so ati onye engineer keto nti oko yeda se se ne so oni aba besua de ko se de wie bia besua de wa ho nti waba no sa da wani nka bia ko se de wi anu ato afa na ne ya besua de besua de ye di tufo se wa bra bo a wa bo nyina no o de tu obi fu obi so ton fa night saudi ana mabu abrabom obi so koye ka wo block oso concrete ni e yonso na mabu onim se abrabo na obo nda so ni bebi ama no
because ohun na ne classmate bi akwa doctor ohun ne classmate bi a ebi make o TV so kura kasa ana radio so ohun ne classmate bi ebi efie ya pesto bi ama no adum ana ya toka ama no de adwuma no de ono nko a de ye wo no hwe abusua wo firi mu a eno ma nkoye nti ono de oswa concrete ebi kura akodi mate etira mabu wet me ka kire wa se nkura nse abrabo na ebo no so wamfa ho na wamfa mpia anya dewu eduane no noa na wa mbre ho a ontene de abrabo saa ne tie ese wura ya na de bia meta ka se nyankopon eya na opese odo kotopa o ma akofa baabi a kona no anya bia ka da chi bi anya bi de tu obi fo because wo te bia wo komu no obi so wo mu bi na bubu abrabom saati bia we na aso be se ni nkura ama na hu se na obi so kura de me kura de se me de ye ebi kura wo de okoba ye nu aduane so ma wodi obi so de ne maame ne papa nyina ewu oni buafo bia obaabi a oni obi otunifu bia onu mpo kura de otintabu baabi na omu ye adwuma na wakoye bi oyare da hwa ye ono a oni da mpo dem obi o hwa wa ye adwuma awie na dan na ye fro so awie no ehọ na this cement papers ni bi asese ho e na oda so enti me ka cho se saati biam na wa memo wa bemu mbuda umu wa bemu bu a wa ye mistake cross abrabo na ye bo no aduaba na ye de hyefom na egusunsuo ye de aduaba ni nyina hyefom na emo atimi koyi bidi betebi so timi so be dipa nyamfo so enti mu abemu mbu otu ho ibronya edui obu ho a enoma nkoyie kura bi kura nya na juso benye sika kura to akoko mpo ama ne ba wi bi emu mpo nya bi nkofie adwuma wo ye nye obi kura azuso company bi aminim ya mamo letter ye yiwo mu nyina di ye say mamo 3 months pay enso kura ni ense da ye de be mamo ahwewi abronya ye duye o na ye yiwo modi na no send letter ibrahim say me hwedam sen we a odi be di send me botoma na bepe mowura so owo ma be nan na company owom ya bo letter man se yi na di be ma ye yi na di o yire yi na di wa adwuma no wo adwo so kwan so he ya yi na di ye say money 3 months pay no so kra ye nche da ya de sa pay ni kra say ma no na wasa wo adwuma no akọje bank loan na ye yi wadi na ye kwa be na ofa so akotu loan mpo edi bronya wi a ne masu be sa ko school enti wo ti bia bu sa memo abamu mbu odi ekoso ni nyina ne se obese nyankopon se ombo ho ban na waso wadi na ho emfa nkobokro no emfa nkonunum wi emfa ho ni brem kasa mini buafo bia ntimi so ra kotra tenka akonum cocaine emwa wawie ye no anya damba ye prison na abekọ omo no wi toda misia nkola na no mudi kuma me se wi ya wa yire ho no ye no ma mienu peda benya firi mu eye dam ni prison enti se uja anum so a ubenya ahoto mfra papa be fa ho nyankopọ be wadom wo ye adwuma du be koyie Okogyeabour nyame hira wo se enoma wo fam nyina akola ketu a wa chiro eyi BC ye wie na amfa na okonkran se me koton fa nice uwie na bodi sa ba ho se there be school fa so enti mame samra enkobu wa ko sisika kwamu de wo se we di school sa school ni say dey me kai kura classmates bi su ko o mawura SS beto de de wasa aba o ma mi to yomu bi se kua nura na mhu yomu na eso mu ni bi mu bi chache enu na mhu ma mi bi se so no ka bi ko twa ne picture kura Adi na kudwa mi hu bi a che o ma mu so yomu ka yomu be ga no mi hu bi chache and am say e decide we bi wo me to anu wo twa nam say ye me from mo nam say ado mu hu bi che mo say e hu bi a che o ka bi ko twa ne picture ro ka say e ma mi ade we ye chiw se kabro nya du ye chiw su oni ye ka yomu a do mo se yiri wutini ya di ade ni twiw ti kra se be dai wutina mo na enya asam keto wo ka se wo nka ne be bo wonu so bo o ka yomu anen pompo kra sisi tirim enso ne di twiw na wo
and then Kalanki to a years of Mukoya, the Adiate to Mutrano, the Cobabari shop, and then we are saying, I have fool. Nanum Pocran's hard time, Busan say, Jan Papa Bay, and your demon wolfie, or bad time, what would do? Oh, mammy, say celebrating what? Or Commander's Day, Yami, I don't know, so you were high, you best celebrate too, mammy. Yeah. You best celebrate 2 days and be a few. Would you best celebrate 2, mammy? Because mammy, I will do a queer enough for more. Na bear man can home. Na you mo and no do quetch ma. And collect to better than what you almost. Or Batebu of our boss are fair not the years of you some who. Oh, papa was or no mamma or a chimaba now. Bema bi no ma me sedem ne da because of mama ni skaki to bia to ria na mani manti about time na to da e bi yem me masam na ya na nya wo mu bema bu ho abekọ no se bia akopɛ sika kura dia to aduane bi kura ne bayare e bia no opepara kitua bi e dia to e dia ma ne ba no ma ne ba ho atɔ de ba ho ayese enso benya panyini bia wo tentam wo ekohwini a onim bra wo bra o se me no be dansa. But one share ye bedroom baby no born mammy so was so be a mammy crano now or mobra papa and soon be a sacrifice beer no one did who could chasso at the amanima. Oh mammy best said no make up be a young Mother's Day said to your own coma you go call home mammy and yes a mammy you can't do a coconut name time while we are never front of a frau you find sa bad tiny being cry because your member be brave or what or money ma one with junk colano maso and now you two see a ye can the Kaiser and Saturday and Colema coming about time was to say 1 year can't cook and find a bum and find quawa day because of Pia the dear Kobe or beer quan a bekura bibi or only base or soap a fried rice. No mamma to fried rice, no for cooking cow, no for quawa day. No mammy soon or frame phones and I'm say, ah. Ewiase be Ukraine. Ewiase be Ukraine. Enti abata ya motitimu worem na afia so sei na munye sikanto akokọ obi nye sikanto atade mpom fanse de ba. Enu nti obeka ne magu dem. Ekuya menu nyina anim obi ana oduro bi o ma ne ba ye fasting. Eti bi ka chom say wo abesu Yesu ba. Yesu be chew no mundidi. Because of sikanifie. Yes. Kwalankete onye mpanimfo kwalankete etwa fast na momo. Nti bi sre Nyankopon se wa bibi wo nsem na wote sa area wo ye bema enkopre se one ne beda. Hwe nkwala ne mobrom na bu a wo mo no nyam be hirawo. Emfa kakra Nyankopon de ama wo no. Emfa sa opportunity no. Emfa mo bi rehu. Woni se man bo okoye sa awia na oto anu osu. Okoba wie na obetena ho na ohwe ne mana. No tin suo was hard no okoye no wo ye sa bia no me be ba so ba ni sun bia wo sun bia no e be ba so because enye ne pe emo a wo penti e na ma woni no e ye sa de no Mati nti akọ nyame nsira ma no ote na wo so be bia nyame do abeduru no ye mompa ye ense Nyankopon so mfa nko wani ma Mati na nka be ya oti atwa blog wasifie na ma me so abedem odem wan so akase e ba nkroma so aye bi ama ne manya be bia da nyame nsira wo telephone calls on 0322494401 0322494401 0322494771 Kofi Amponsan BK Fashion oni kobia muton kente first floor KJT Dubai michiamu. Hello. Hello, Auntie Akua. yes madam. So good afternoon. Afternoon afishiapa. Same committee yes so. After say na Onyankopon ma ye nkwa ahoɔden wo. Amen. Yasa munya na ebusna krake munya. Eje usuma me. Auntie Akua, this please ye nkafese nya. Yo. Auntie Akua no kopem Okran asema wakan as same papa wa ya die. Aya gina ne ma me to aya die papa ene easy single parent and mamudi ene easy ntabusia wasama waka no ebi mother za eni na ya support so am ya ko mama me na mbo
say why dear pa na Ocran so why dear was said one day I said home crying and then I so I didn't bedroom temperature. Now I just say one for me that Ocran some more crying na sila na who clean na who clean no man say see ana me pado bi so emra that's it. Me that's a Felicia. 0322494401. Hello. Hello. Mpacho dini baby out free. Say bo, the Kenya pana. Why are they? What should we grab? Why are they? They never been a bit night away. Why are they? Mate. Yamishra on so free. Hello. Enkanso afishapa. Afisa brina oda so to Akua Akyaamaa so na woma amanfo ese afofo nkran. Me dia nkasa ne kumase jedu. Akoko space ahona sabri akura do kutua. Me space me pe double. Africa de du kwa osono kwa bitu ye. Me personal me se me pe double what day. E ma me cancer me throw. Me pe double space. Me no bai. Papa. Ayo ya mishra. Amen. Dimedia media. In fact, mama obiso ebo na bra boso sa ebi a ono so yere no ho a ono so betimi akore ni mu abrabom. Na ga program we no me maso di se o sa afufuro nkurai. Ebe se o se emi aba ma Okogyeabour na se o hwe ne nsema a wo kan ya. Na se sabi o abrabo a ya gba no sabre ne kura wo nsamo. Na o pese o ko ni ma ato e me ko o pese o san wa ti na abesan. Opo school a ko ya duru ono kwa so na wantimi anto aso na tire wo ko ye wo so break our cement ko so aye nyina o de ka esa sa wan so cement a wo cement muduro efi a wo cement da wa wo nya cement keto ara da wo no eti abrabo no so break kura na gachira bushia sa metia no mensu bi ya wonu ya na bia otie bi Dama poku sa menka sa da me nusi a me ka to sa madam funu poku bro ni krom ana me ka se tia na wa me wo pe wo fem papa na wa do wo no so ba ka ne sore ka je se bro nya me se me pe double double na ya wo side do me pa to wa pe wai me da so hello 0322494401 Manabel Foods Manabel official poverty help me chasing yankupon show ye da was dodo Manabel yami shra wo mu ede yami shra hello yes madam oya be ma kose wati kose Nyami adum producer say come do ana. You come on me. That is exactly come on me. And because I go bit Mr. Real life. So that not pobre na papa na bi sama sem ka ya kuma ni ya no mama. Na o se ezu ni papa na ati se na I think papa wants that. Na di ba na. The way that I know you want to stop. Sometimes they say the man manu. Mba che ojina ho na ti ansa no. Okogyeabour wo se hu papa na chire ni na afa do the sika ni bi ba fie behwe mo. Esemu. Wan fa ma kase wan fa ma na bra ne nti. Aha e kwan ho. Bra wan fa ma wati wode bayan ko benya kokodura ka chiro so wode bay. Hello. 0322494771 and 0322494001. We free Edward the champion ho ye maame ba ne maame ba ko ye ne no na owo asenwase guild mu ye friend Madam Agnes Owusu oti Oyerepafm TV Oyerepafm TV oti radio 26
ɛyɛ ne birthday ɛyɛ December ma wo de ewu bronyam nti ebedu no wonya 70 years ye ma birthday in advance erade ma nkwa ahoɔden wom kɔtɔ nwom saa wo be free ma erade ma wo mmerɛ wo tɔ hɔ ana akɔ no prɛko why saa na erade asomfo ye won Grace thank you see me pada me if ma kwenye so na get me da obi biara se throughout the year when we take any na me da ma kwenye so eda Mr. Ajiman and a year ase ebusuani na se ejumera nyame show bebre da me akonya me yen so yeti me betna ha e tren ya adwon e ka in some to me this afefo bebre okay Hello. me ba chow yes udi Bacho no de mami aba. yo yanko mami aba Come on. enka unso Bacho mo hote say. yanko pandum The radius. Muni mapa mo ye ndi mochi. amen Ne mo. amen The bi am be fe bia radical ne se wo mo so. Ye di tu yan ko ye ti. Na mo mesere se ba kuna ya na okana ya fana ntuma kakra na nkwala wo ho je ya na mo ti bi. se me di kan busa se da ba no obi ne da wanka nti na me say da ba no obi no So say mami aba se me kai se wasre so there is so much stress in the system oh ko se oh da ba no ne die oh sa na me kan no but me sha ne jeans kura kan ho why o say mami aba Grace Queen. Yes, and you know, make you not ready, not made that Mr. Ajimana say, Nebusiafuni na say, a jumera, while Quenya, Oza Mayan, Subi Mum, and the Danes, you to me try, I do not to me Kebima, a fafu tea, and no for more addition. So make Kenya day, saying I may a word, don't know, sir, a cage, you may be on a BBR, so we ye. Because honorable, no some more can name with the BB and as a person going ye. On a nama in Crawford recommending mind that the Yehun day. Or your broadcaster, or to me can't news. On Tima, my man, your quadruple, masre, youth of today, the one source of Mubiari and Yenny. Now, born modern day, you always change the narrative of your own life. Never allow there, say about allow, and my professor Dawdon Abim Ama Ayejuma. On Timasre, the Master Uncle Kubiara. Born modern. The be calling him, never con council. Yami show, Obi Biara, Afisha Paul. Afisha pa. Cratching. Ma Okogyeabour Ocran so John ne besra ye. Maybe I am too. Yo. Oma oda o ma say o ma Mama the edin kan meda wase na akwanya odi ama me nso mani so pa. Empani si ejina odogo ko ho ansa na ehunu krum. Nti meda ase. So de o ye me ma meda dada. Aha nti me am nwanwa se mba ye na minya nufu numene nti na mama me na minya mini to a me de tena se no anu nufu ji me hange ho na am so chingu adem ja ho mama mama Grace a chimagu adem mama enti mama meda ase for akwanya yi ana minu apani abusua na abusua de me wo kwaye mu nyina no ana me ne kasa pa no mane nkra ai enti mini apani so meda ase but I am me fese ba sa be hia mu ofia ha biem edwie no free 3 nwunum na teto abodwuse no nti say de edwie ni free 3 nwunum abeti ase abodwuse yes onyira okompasetu ai ana mama de etoso mienu nso meda yetiefo no ase penese aboa ne ntakra de man ye kese ntakra bone de nka fa nyinam kwatre kwa na de twato meda adwumawura ene ne wife nso ase Mr. and Mrs. Ajiman. I see them as father and mother. Nti ya da wo nso ase ye will be on ma wonya sika no a wo de hye no botom enko ho mo but we bie ama boys and girls we na tell say da na se pa na da achi bia me ye ya mehwe no mame anchi ya me mame yo mawura sa mre wo tie wo
anti ama eboa na won say ma me make asana me boy anuafo mienu pe sa anuafo no do so ye makoma konkono sa ma mo odi anu ntira se wa anye bi amboa me wa boa mo nyina ma boa me pam obi wo hono mo a otu me fo obi wo hono mo a me won kran o fufuo ma me kodi bi so me ka sa me boa mo do so sa akonya wo mu dia me boa free sister Mary me boa adru sister Maggie me sister Mercy wono ene me maame ana ewo bomfa nyina sesisi a so sister Mercy nso me chia no na ma chia sister Akua dem me kontra na ncha ton yogurt no na ma chia bra Charles emema no na ye nyina ye pani wono nso bomfa nyina sesisi a na ma chia anuafo ni nyina nyame won hira wono chia ketwa no Portia ye friend no agei Portia mame bedu na ye friend is to Nash ye chia busuafo ni ana me wofa Charles Kofi Doben ono nso mekasa abrabo ono nso aboa me kakra wo busuafo be dozo pa mo na mo ye yi a eduane nko a mo ditimi ma ekaba no no ni asem no nti se na nsa ko ye nya yi no na ntwenam ne sam ye kokuma no ma be frem enti ye da wo bi ase na ye tia ye tiefuo nso ye da wo mu ase na mpna de won tia mi ni bi Okogyeabour ni bi wodi awo wodi awo na se wo Okogyeabour ni bi woni mi ni bi onim o se no amene na se wo kwasore be ejinje se wo kwasore be se me ba kuma se afa na manya na wotwe miensa me ni na presby se nyai presby de obakam me ma ho matwam ko they say afa na manya 3 weeks me yes scouting me pe de sofo bebu me right ye no chire no beti aboa that's right so sofo mu bia me ma ho right me to abodo gu so da chu nsabe ka bia me wu wie ne mbeti abodo di aide ye tinkom ezi edi abodo ni bi Akua menda Okogyeabour ase edala se ya ma ene program na ye de papa na nem so ma chi nsem papa o masu se binim se yasi enam timisa me ekofa anoma be fra madi adi anoma binim sa petu pro centro hwe na mukunu se bubro su dia ya be ehwehwemu bia ebola bed na ze Akua na ebola bed kra unhu bio na no ma no unhu mu eno mu nyina akwade akwankyere mu peska se o mfie mu nya aduane di ene kwa do bi kra unhu bi cause ene semina ye mfa semina nto abonti no abewia semina wo ti no mu nyina o moy one nipa ho kyere o mo aso ho kyere wo ti Akua nyankopon ya adoma ene ebe help me change nyumre no so ko mo kai little ajo akwada na no wa patrapa na ontumi nante ne ni kotodwe no ene ne kase ne doctor ne se abom entimi nye sei aye sei se Akua no ye ni nti ji se ye man electric chair nti stories aye yi a results ma aye nyina ene ye keka ni nyina bom baby aye ho preparation akoduru nyina na mo hu se musika mo asende no eso abamfa so tine ebo no so a tra o TV ho na hwe help me change yeda mo asen so 2024 has been very tough but sika mo asende a yede aye adwuma no abro ye so program na yo mo dia nye dia ye jeje ho keke ai na mum bibia be bia se me hu mfuno mo mi obia ko TV so o ka semfo from me di obia hu mi TV so no obia hu se mbesiriska enura minu aba ko ka chem se me madam ba ko bi ohun se o kasa no afa no phone no send this ka wo se ya chia no oh madam Sandra I say ka wakanda da wo kro no me refini school din madam Sandra nyamisha wate Akua wo kasa ne na teachers ase teachers for achachire for nat for dodo na ye nat nyami sra se nat na ye BEC for me bwa na na gratis secondary school nyami sra obi bia oboy bia obi ohwe Wasesa me no mo frɛ etuyefo ne emu nya nyami sra mo yese nyankopon se de money odi anim akọ 2024 on fe anim nya nra 2025 ye ma munyina afishia pa da efie nya de mamo bro nyim mo jima ho me amuni di ye sa tide papa wonsa na mo nje Akua me na adwumawura ase Mr. Ajima ene na yirema Emilia nyami sra mo any promise broadcast management team team ba Emilia mo di mo nchia ne special because Okogyeabour asmo ka de bia metaka obi nyeska o de kwa bonti kodi beton de o de bi adwuma se yenye bi ono no di sika ko betumi ato aduane adi ba wadwene nkrofo nya nka ho enu ase abegu afi besu yi
Endru 30th betu e kan me akodi bronya o ma bibi kakra me esa de akofie papa nyame nsramo samo so ma yefie ye de nyame nsramo papa ye se nyame se onka mo nka nyina ye ho ne nyina ye nkowura 2025 na de ne wo me mfamu de manager sometime HR apostle niako nyame nsramo ahe Akua o boss mami nyako nyame nsira mo chese adwofo nyina nyame nsira obi bia kwesi die ni dia he no anu no ni ahe no oni di bia ka ho erika he oni ahe ba ko na different de menka kokum na de onim se sa ne de kokum se bia o se kwa bote me de zo si aro ne me kokum nyame nsira o ye nice guy da bia woni he o ye nice guy say osre o se Akua he wonya sika che ni botom bi yo de money for odi sika se ne socks ho on nsika se ne socks ho but tu botom mi na achira ele de kwesi wada fa na na so du se minimo nsika se ne socks ho so nyima 2024 ye ka se e be ya award e wo promise broadcasting ha Akua Akyaamaa ye omo ye pepe ye omo me kokosa wa na be fa no ye omo omo taduane wa na be yi no first ye omo ase wo didi ase obedi ase wo bo no de satum obu ase mi afa no ho obehunu ogina ha office bia o ready there bi o me say efia wo ya wa na pepe na award m na mbobo award pepe de no merit omo mo tadia wo muntiaka ujika sa wo kwaji ano mo no ko adai 2025 yan to ade mamo mu se ye bo mu dia obusu afo be ka se Oyerepa adwuma no emu ode ya champion asem omo mo to ade so mo pe kadan pa ya wa champion on the auto na de man so auto am ya champion to ade ma do ba da ka so da ka no jisika because obu auto ade no obu ne egu so ti abeti obu ne egu so wa nya sa na adwuma begu nti no ano ba Oyerepa adwuma ku emu ode na no na ya me ko be bi edidi na oni ade bi ya me hwe okuti asema me kai ye bi edidi no me ko hwa ya na me hwe ade me hwe aduane a Oyerepa fo di am se ei ba bi fo timi ko fira anwa mo ni guyi na mo de do mo aduane pa mo diwa nti ejuma bi ye nti am ko fira anwa mo awa benase ba anwa mo wura no kra boka ejuma ni guye Akua mamenda Mary Joseph ase wo bronze be da wase papa ma jibole ba wa nyame nsira mo papa mama oge Madam Comfort Boampong New York Josephine Johnson nyame nsira mo papa Akua Akyaamaa Delis Akua Akyaamaa mo abrochira mo fre se nkran etoda mo mabusu mo ye ni sei aye mo ye ni sei metoda nyame nsira mo papa mo say mo credit the text message mo de frɛ yɛ nyame nsira mo ye bo ye yimpa ma mo sɛ adwuma mo ye obia anye ye na 2025 ye nyina ebrum na ye nto aso da no man koye me ma me de wa mo ba ya ma me ma me ba ko pɛ awia me de Okogyeabour ba hɔ abedi fufu wa ma me de sɛ me da wase a na me hu de me nka oba ya hu me ma me o se ma me nyame nsira so wo ba yi ma me na mo onya oba biem eye mia na me ba do no ma me nyame nsira papa ba ya de mi hu de ese me nka che ma mo nyame nsira no ti wa no afra yo message me ba ma feel dodo ma me wa feel na ma mi hu kra ma feel dodo uchi ana nkrofo se wa chia o mpema ese me mpra no oba ya so me ma me preko pe ba me nyame nsira Kofi Aponsa BK fashion oni ko bi onu so ton kenti o munyina o first floor me ba me hu no Kofi Aponsa o so me ma dog na me se me dog no Kofi Aponsa so na last year ne ko o ma atade wa mam bi no ana last year no oyi mema ne ma no oyi mema no nti o se me nganje so chia chia keke se me manje hwe bi ala ka mema obi o ga se da bi o ga se ba jibro ya de Akua me na asofo susu ase sofo Godwin Apatrapa Strong Prayer Ministry Sofo Augustine Kofinti Encounter the General the Boga help me change the Boga one help me change our swati yabo afo ye da mo ase nyame nsira asofo a muta ye china enti bobobudi mrepa we bomudi nyame nsira mo mama adwo anya akon we mama adwo anya me mama busuafo nyina fishi apa me fiefo nyina me mo obi afishi apa me se Mrs. Apia na se ya mo ba free mu ba me police ane papa police wo kokobin wholesale me se bro nyam be from baba nyame so mo den
mama yehu anhyira yehu ani wachi ati mama yankopon ka wo ho